Evo i ova hoće da se upoznamo. Isto sa interneta. Sva je jedrana, pupela. Dobro je hrana izgleda. Koliko radi, najverovatnije je dobro hrane. A setim se, jedan prijatelj tako bio, hoće u kola da se vozi. Da se vozimo sa auto. Jedan prijatelj isto tako, upalio on auto, otišli da se voze, a devojče svo radosno. I posrećilo mu se, tela je i da da, parkiraju se oni u jednu šumicu, mrak, ne vidi se ništa, priča mi on. I priča mi kako on otkopčava farmicu, ona bila u neku suknjicu, malu suknjicu, kako je sedela na sedište, on pređe kod nju na sedište, skine se, stavi, izvlači i tu završili posao i odu si kući. I ode i on kući, otprati nju kući i kući u garažu upali svetlo kad vidi on gurao između nju i sedište, ni pogodio tamo gde treba. Tako da ne valjaju ni te kombinacije, nisu, ne valjaju.